Uthando lamake singiloku lesingiko ngoba make kwaba khona umuntu longimake lofuna ukuthi asibone sikhula wasimunyisa sabangiloku lesingiko lamuhla asikaveli nje sesiqhamuka sesingiloko. Siyacela ke elamuhla babukeli kwekuthi asike sibuke nje kwekuthi ingabe sisasuka phasi yini bomake bethu labasendele kona. Lamuhla ke babukeli sithi nje sisigubheke lisuku labo bomake asisibuke ilegacy of motherhood. Ngiyakubingelela mbukeli ehlelweni lakho lithini libandla Themkosi Mbuyisa ngiyakubingelela kuphina kuphi la kufinyela khona umsakazo Swati eSwatini TV sibuko semaswati ngibuke nje mbukeli kusupporter sengumsakazo nekucela ke babukeli ukuthi phela asiqhubekeni ke sibhale ehlelweni ikhona inombolo kumabona kude singayishayeli inombolo babukeli asivele singenekile ohlelo babukeli ngakangeni ke ehlelweni kukhona ke babukeli ipoem lebhalwe nje lelinye lijah lelincane lawuthi lamuhla lisifundzele yona ngiyacela ukuthi manje simlalele. Madvodza ngiyaniva nina nikhuluma ngelithando mina lele ngilatiko lihlukile kunanani nina lelatiko phela mina ngisho litsambo lelishokolate timbo letimnanzi labese selibhica nehoskaramani labese selihlotshisa ngetimbali litsambo lamake lolo phela mina ngisho bamfu labanemakhono emakhono lahlule madvodza phela labantu banelikhono lekuphatha umuntu utinyanga letimfika ngako ngithi phezu komkhono kini netimbokotho mina ngikhuluma ngebamfu labakhona kuhlanganisa tintfo ngisho timo timnyama ubeve bathi hayi ngeke namasimo singema la sisime la ubabone bayahamba bayonyanyisa bomakhelwane ngekunanisa abuye lokho kudla bakubheke khona babese sebadla tikoko letisele ngako mina ngikhuluma ngebafati ngikhuluma ngetimbokotho bamfu labaqinile labaqiniselako la kulempilo labamambelela ngemandla ngako mina ngiphatheka kabi mangibona umuntu ahlubeda umfati ngoba mina ngithi mina labambuseta ngabo namhlabeni ngako umkhululo kwazi ukukhulula abantu bathi abaziyo ngomkhululo nje kodwa ngomkhululo bani the poets ngiyabonga. Siyabonga kakhulu ke ipoem lapha kulelija bafundisi angithathe lethuba ke nginivusele lamhla phinze ngilemukele emsakatweni ngiyacela mpostoli icala ngawe umane uvusele babukeli. Angithathe lethuba ngivusele babukeli emakhaya ngwakahlophe Sibongo ngiholela ibandla eHope of Salvation Church for All Nations lithuba lelihle lekutawu bongata umsebenzi lomkhulu lo wendiwa abafati. Amen. Ngilapha nje ngumsalakaqa ngadelwa ngumfati. Amen. Ngambona makadlubulunzeka and lokwaba buhlungu ukuthi ke ngathi kakhulu lelithando lamake kwendlula lelaba. Nkosi yami mfundisi ngiyabonga kakhulu ngiyacela kuvusela nakuwe mfundisi wami. Sivusele kubalaleli nebabukeli emakhaya ligama lami ngingitengetile ngakadlamini Pastor Ngedi ngisuka khona eHope of Salvation Church for All Ministries ngihamba naye umpostoli Longibabe elungelusile enkosini. Amen. Ngiceke Nkosi impostoli wami lamhla sibuka ilegacy of motherhood. Lomunye umuntu nje uyatibuta ukuthi kodwa nasikhuluma ngelegacy sikhuluma ngani mhlambe sicale lapho nje mfundisi ukuthi mhlambe usichazele biblically ukuthi nayi ilegacy nasikhuluma ngayo. Okay. Ngafisha nje lengakuveta when we talk about legacy we are talking about the things which the mother taught to his child. Le tinvo lotifundzisako la kulomakwa kulomfana wakho ngito letinto letitawuhlala enhlitweni yalomntwana and ke konke lo lokwendako because as a mother you cannot give what you don't have. Okay. You only give what you have. So lo mntwana la latawugcina angiko ngona lokho lekutawusuke kuqhamuka kulomntali lo shothi lo mntali kwamele ukuthi yena ngoma ngabe Timothy kanjani
alwele kuyifukamela lento la ibelekile ngoba vele liqiniso lithi bafati ngibo vele labafukamelako konke lesigcina singiko sithi masibuka emuva sibone ukuthi yathi kube bekungekho make la so sibe siyabuka ukuthi yathi make ngempela wayishile gasi walidlala liqhaza la ngoba masithi nje udlala leliqhaza sithi uya sacrifice uyaditsela lo muntu angeke kwentekela khani laleni ngingadli angamane lo make kulaleni angadli kodwa thina sibe sidlile so kungako ngithi la mhlaba umake badlala liqhaza nje lelikhulu etimpilweni tethu ngiyabonga kakhulu Mpostoli mfundisi wami umuntu angaphindze futhi anahalalisele sibonile nayitolo la silo semhlaba ingwenyama inkosi Mswati wesithathu inihalalisele nje lapha kasomhlolo yabahalalisela bomake wokusikhuthalwandle ngaloko ngabe mfundisi wami nasikhuluma nje ngemotherhood personally isho kuthini kuwe umake leli gama lithi motherhood nje lisho kuthini kuwe umake utifila kanjani ukuthi itolo bekulisondvo bakhonile bazalwane noma umhlaba wonke wani celebrate itolo Mangikubuka ngekubuka kwami nasikhuluma ngemotherhood most of people bacabanga ukuthi masikhuluma ngamake sikhuluma ngemumfu losekashadile noma mhlambe lesekathethwe kodwa ke liqiniso lithi masikhuluma ngamake sikhuluma ngemumfu loseniketwe insayeya yekwekuthi sekufuna ukuthi kube khona umumfu lekamkhulisako so ngingathanda nje kubahalalisela kakhulu njengoba solo kuyinyanga yabo bomake lokho ke ngisho nokuthi lo kuba ngimake kahle kahle ngisuke uniketwe insayeya lematima because ngisuke ungimake because ukhulelwe kwaba khona umuntu lese kufanele ukuthi umkhulise kungako sesithi ungimake unguma kwangibali so akubiti ukuthi uze ungene emshadweni kuze ube ngimake kodwa ke khona lapho ke uyayukhanze ukuthi kuyenteka ukuthi umuntu ufikile kulezi anyone can fall pregnant but not everyone can be a mother mase sikhuluma ngekuba ngimake sesikhuluma ngokuthi uyakhona yini kwenda letimvo lekufanele lensayeya yekokuthi kufanele ukuthi uyente la kulomntwana because wonke umuntu angakhulelwa kodwa nakuso wonke umuntu ongakhona kuba ngimake kuyabita ngoba kubita ukuthi unakekele kubita ukuthi ubiyele kubita ukuthi ufundzise kunengi lokubitako so kuba ngimake akusiko ukuthi mhlambe so uthefe the fact that sekunemumvu lekufanele ukuthi umkhulise kusho ukuthi ungimake therefore sekunetimvo lekufanele ukuthi utende kuloyo mntwana lokho ukuze ukuthi kusasa akhule abe nelikusasa lelehlukile cha ngiyabonga kakhulu mfundisi wami nosakhuluma nje kuyafika la kimi ukuthi kulula kubona umuntu lokhuliswe ngimake nemuntu okhulele nemuntu okhuliswe ngibabe because lapha sibuka nayo legacy mfundisi wami ngiyafisa nje kubuta ukuthi ngabe yini lokufunzile ngaNkulunkulu nawubuka impilo yamakwakho than nobuka impilo yababe okay kunengi lenkufunzile ngidawuqala ngichaze nje ukuthi kuyiqiniso ukuthi leligama lelithi make it is not just being a mother but this word let's say make comes with responsibilities it's with serious responsibilities uma ngabe sibomake singafika esigabeni sokunderstanda lama responsibilities ayethu lawo singakhona ukukhulisa kahle abantu bethu so ngambe ngafunza ukuthi kuba bede make ngina kuba bede babe ngina make kungende ukuthi ngathi ukuthi uNkulunkulu yethwalana ngoba my mother was a very prayerful woman so ngaso sonke isikhathi whenever staba setitsingweni tside bomvamtshe asitshela athi kude lenganifundisa kona ngaphandle sibaneswele nibothandaza so ngilangabona khona ke uNkulunkulu angenelela ukuthi ngempela God is a true provider he is a true provider because make ngaso sonke isikhathi bekathandaza ngaba kukhuthada nje ukuthi bomake phela abahlale la uNkulunkulu ngoba kuyendlula ukuthi sibomake sikhone kufundzisa nalenhlakanipho nje sidzinga kuyithola kuye uNkulunkulu ngoba kulikhuni ukukhulisa umntwana akusikolula ngalesinye isikhathi ukhanze ukuthi maybe sidawutala abantwana nathi sisadzinga kufundzisa kukhona bomake labanqane yes kodwa nje ukhanze ukuthi lenhlakanipho baba nayo ngekuthi bala kuNkulunkulu so ngimbonile ke uNkulunkulu adlala lichaza empilweni yamake wami asasikhulisa ngiyabonga kakhulu umpostoli kuyatsinza kakhulu ukuthi mkhulu umsebenzi
lento yabomake Hey. mfundisi wami la usithola umpostoli Paula ukhuluma na Timothy umfana lomncane uyambekisela uthi lokukholwa kwakho lonako lo wakuthatha gogo wakho Louis kwase nenyoko Eunice uyakunika na sisibazalwane sibantu lesikhuliswa bomake ngabe kusifundzisa ini lokho ngempilo yamake noma ngemsebenzi lonto wangimake la kulomtimba waKristu ngiyaye ngithi umntwana tintfo lekatendako noma mhlawumbe indlela lekativeta angakhona 80% wale timfo letendwa ngumntwana uyayukhanze ukuthi kuba tintfo lekatitfole kumake make ungumuntu lonemandla kakhulu make ungumuntu longehluleki isiphiwo laphiwa sona lesoke angikhulumi nasekuthiwa sewunaNkulunkulu ngiyalithanda kakhulu leli verse lelikhulumako ngoba liyasilayela kwekuthi lokhu Paula lekakhuluma ngako lekathi uyakukhumbula lekathi kubona la kuTimothy akusuki kuTimothy ngingathi kahle kahle akusiko kwaTimothy ngoba uthi kuqhamuka kugogo Louis na gogo Louis wakuthatha wakufaka kumake Eunice sesikubona kuTimothy ngendeka kube konke lokubona ke mnamuhla ngakuthatha emuva nami so you can imagine le role lekufanele ukuthi idlalwe ngumake kumntwana wakhe ukuthi inkulu kangakanani hayi no ngiyamfundise mhlambe kula lokukhulunywa umake naye indzaba yamake ngibuka le transition lokusho ukuthi kahle kahle lokulesikubonako lamhlala kuwe kukhona la ukuthathe khona la kulineage yabomake bakufundzisa kwafika kuloku longiko kona sisithola ke lapha Jesu nakabethelwa isiphambanweni mfundisi uthi indodzana nangimake wakho ukhulumana na John make na indodzana sikufuna ke kubuta nje mfundisi kwekuthi ngabe kwenziwa yini ukuthi Jesu afune kungenelana ngefuture yamake wakhe kanye naso yahamba uthinza indzaba lenkulu Jesu makabethelwa esiphambanweni watshengisa indlela lehlukile beka sebhlungwini kwekucala andibekade ukuthi utawufa kodwa akakhohlwanga ukuthi ufuna mama wakhe ngamshiye oh yes Jesus values relationship more than anything else wabona ukuthi kumqokwa ngokuthi makwami ngoma ngabe mina ngihamba kodwa akasale anakeleleka okay losho ukuthi kwanathi thine lesimadvodza lamhla sibadzala singaka bomake bethu asingaqali sibashile akwati mina ukuthi makwami udlani akwati mina ukuthi makwami ugqokani ngoba lo make nguye lo wakhona ukuthi a sacrifice kunetinvo angibekise makwami nje wagcina ngenamoto le nabe betimoto ukuthi bekanaka ukuthi ngifunze wena bekanaka ukuthi ngigqoke so kumgqoka ke lokuthi asingabashiyi batali bethu so bekachazisisa ke Jesu ukuthi mina ngiyathi ukuthi ngiyahamba kodwa ke yeJohane nangunyoko nyoko nayi indvodzana losho ukuthi uNkulunkulu bekathatha iresponsibility yekuba indvodza ngoma indvodzana kumakwakhe ukuthi ngoma ngabe sengekho but makwami kwamela nakeleleke maye ngiyacela mina kwangathi singabanaka abatali bethu ngoba vele ngiyibona abadlala lichaza lelikhulu empilweni tethu lokusho ukuthi mfundisi as much as bomake basikhulisile basinaka sabangiloku lesingiko nathi sine responsibility yekubuyisela emuva siphinde futhi sibanake futhi inkulu irresponsibility yethu njengebantwana kumele sibuyisele luthando labasinike lona bomake bethu angingadi bona mina sengingihlophe sengingisi sengilapha angisakwati kufakela makwami ngisho 2 rand nje we airtime angisakwati kuya nje ngiyomhlola ngifike nje ngimgezele teacher. It is our responsibility as children to go back to our mothers and appreciate the love which they gave to us. Amen. It is our responsibility. Ngiyabonga kakhulu mfundisi wami indaba leti mnanzi leti enceke ngikhosi ngiyakhumbula mfundisi leti ngetinto umakele basifundisa tona kupheka
kwekuthi liphalishe liphekwa kanjani bukhanza kwekuthi nakufundzisa walipheka labalihlata utokushaya but next time utapheka alivutho ngifise kwathi nje enceke ngosi kwekuthi ngabe ngitiphi nje tifundo tempilo lo tifundzile utithatha kuye makwakho kunengile ngikufundzile kuwami make kwekucala nje lengicabanga ukuthi lengubonile futhi ukuthi nami kungisitile ngoba kungente engakhona ukufundzisa kubami bantwana okay kulenza manje lesuka kiyo nangakuphendulanga na indzaba lesuka kuye ucale indzaba yabo ya Timothy nyalo wabuyisa ya Jesu abethele esiphambanweni Jesu kuzakhethe Johane wakhetha Johane uJohane lebeka ngaba kahle kukhulisa makwa Jesu cause bekade kahle kuthi Jesu kuJohane kunetimvo tami letinkulu lengitifakile ngathi kahle ukuthi lena it is not just a man but he is a man of revelation une wisdom I know he will definitely take care of my mom so that's why akhetha yena kanjalo nathi ngeldlela lekhulisa ngayo umfana ubo wathi ukuthi kune generation awukhulisi nangikhulisa abantwana nyalo ngingimake angikhulisi abantwana banyalo angikhulisi ukuthi ngikhulisa labantwana just for now but sengikhulisa titukulwane tami na ubuka umfana lomkhulisa namuhla kuthatha ngokuthi ukhulisa umtukulu wakho why ngalesikhathi gogo Louis akhulisa make Eunice bekakhulisa Timothy okay so na ukhulisa umfana namuhla mfake endleleni lekahle kanganga kokuthi wathi kahle ukuthi lolo kutawuphuma kulomfana yakho nyalo ngilolo utaphinza ukubone futhi etitukula faka imvo lo tawuthanda kuyibona ngisho kule tukulane ledako that's why sibomake sinaleli nsayeke ukuthi sifanele abantwana ukuthi sibakhulise kahle so wamake ungikhulisile wangikhulisa ngendlela yakho ukuthi kufanele ukuthi ngithandaze ngaso sonke isikhathi kufanele ukuthi ngikhule ngibe ngumntwana lo matiko uNkulunkulu lo mesaba uNkulunkulu that is why ngithi kulukhuni ukukhulisa umfana mawutaba ngimake lungatani naNkulunkulu okay ufune natane kufuna ukuthi ube nebudlelwane naNkulunkulu ukuze utokhona ukukhulisa umntwana kumfundisa kupheka nako konke sekungalandzela kulandzele ngemuva nako lokho kumqoka ngoba utaba ngimake nje utaba ngimake sekasemshadweni vele cha ngiyabonga kakhulu mfundisi wami mahle lamagama leyo ayasisita lengikhola ukuthi nebabukele ekhaya bayasitakana nafunza incwadi yabaseFesu 6 verse 2 kunengcingwane lapha iBhayibheli lithi ehlonipha makwakho undasho njalo lithi ke loyo ngumyalo wekucala lona sethembiso nasibuka livela kithi leSwatini ingabe singathi nguyiphi ipromise mhlambe uNkulunkulu latasiniketa yona nasi honorisha bomake bethu nje bonke eveni la kangwane uma abhala lombhala abhala lamagama ngokuthi umntwana akahloniphe umntalo wakhe ngilanza lokuthi umuntu wesifazana unesibeletho losho ukuthi kwakhe kuproducer kubeleka kungeta losho ukuthi there is a sense of multiplication kubafati lekhona losho ukuthi ndlela tsite uma ngitawukhona kuhlonipha make wami ngisuke ngitanzisa mine lokwanza lokula kulomake wami ngilokwanza nami lengitawuba nako ngoba silive kude la singaya khona ngaphandle kwabafati ngoba bafati ngoma ke bomake bayakhona bona kusheshe babone tindvo bayakhona bona kusheshe phinze futhi bakhude la kungahambi khona kahle losho ukuthi live lingakha kakhulu uma singakhona kubathatha serious bomake ngoba kunabo prime minister nje batelwe bafati kunabo dokotela baqhamuka kubomake losho ukuthi uma singabathatha bomake sihloniphe nalomnotho unganyuka ngoba siphumelela nje singaka ukuthi imfundiso tabomake live liyaphila phinze life ngamake so live la seSwatini lingakha uma ngabe singachubeka sibahloniphe bomake kukhulu la singaya khona amen ngiyabonga kakhulu mfundisi wami sifisa kwathi nje lapha enceke ngohosi kwekuthi ngabe ngiyiphi ilegacy yamake la khona imali lengeke ikhone ukuthenga lokumake la sendela kona nje imali ngeke ikhona ukuthenga luthando loluqhamuka kumake okay angeke
That's why sibomake sifanele ukuthi sibakhulise abantwana ngelithandvo irregardless of ukuthi sekwendekeni ngoba lomunye ukhulisa umntwana nje sewehlukene mhlawumbe nendvodza yakhe lomunye sewehlukene mhlawumbe naloyo lekapfula naye lo mntwana ukhanza ukuthi lokho sekungakha umthelela ukuthi ukhanza ukuthi sekulahleke lelithambo sokukhulisa umfana ngenzondo and ke bantwana they are very very smart bayakunaka lokho futhi bayawabamba nemagama leswakhipha kusibomake ukhanze sometimes usikhuluma amagama labhlungu so ngathi imvo lengeke ize ithenge luthandvo nesikhathi semntwana noma ungazube ngimake lothu busy kangakanani if you don't give your children luthandvo nesikhathi leyo busy naleyo mali yakho angeke noma ungaletha abo aunt labang10 banakekela umntwana munye ngeke bakhone kubisa luthandvo umntwana uyalidzinga luthandvo lemntalo wakhe atokhona ukuthi noma sakhula abanedinkinga akhone kubhobokelana nemntalo wakhe amen cha ngiyabonga futhi ngiyacela mhlambe wengete kule legacy leshiwa ngimake lengeke imali ikhone ukuthenga kuliciniso uma umntali nje anawe akuniketa lithando ngihlale ngisho ngithi insanzane lenhle umakhothwane banenge bamvu labangahlala nawe but akusibo bonke labangakunakisa kwamake wakho banenge bamvu labangafuna kusebenzisa kwamake wakho ngoba makwakho unalokuthi phela wena wavundlala kimi kunalendvo lengeke nje izihlukanise le nongwana njengoba nje yasuka kumntali yaya kumntwana lokho kungiko lokwenda lo mntali nalomntwana bahsonzelane kakhulu and lokunye ke lobangeke baze kuze kuthengwe ngisho na imali kufaka ekhathi nje lemphatho yamake sandla samake simcoka ngihlale ngisho ngithi mina konke sekwentekile nababe sekaphakeme sekafuna ukushaya umvulo balekela kuye ekhaya ngumakhe so nguloko nje lesingakugcizelela kakhulu ukuthi kude lenye indlela lithandvo lamake lelingathengwa ngayo ngaphandle kwekuthi umntali nemntwana babambane cha siyabonga babukile emakhaya ke niyadivela la kubantu labadzala bafundisi bami bayasichacha nje ku legacy of motherhood lenkholwa ukuthi mbukeli nawe kukhona lokufunzako nawe you can relate kuloku makwakho la kwendele kona elangabe make usaphila phela nawe bisela sandla kuye umntali atokhona kujabula siyabuya nje khona itolo hlala nathi ngihambe nemsebenzi makele bekawusebenta ngumsebenzi longenamali nje imali yakho nayincane kanti thine ubeka stele sing4 but kude lobeka coshela school fees besifunza sonke sigcoka ngikhumbula nje kadzeni kusesenesitolo lesidulile embabani guys and girls bekamthengela munye athi ngiyanathi igama leli magama enu nonke namhla lilanga lalo amthengela impahla ledulile ngalenye ilanga kuyoba ngilomunye ubone kwekuthi uthethe imali yekugcina sikhona sikhokho nentanya sitawudla ngambekisa njengelibonza lokuthi noma ngabe kuchamuka ilanga befike lishayele kuye silanga ekhathi thina kuchamuke tikhukhula tifike tibrikele kuye thine usifakela ngekhathi makwami ngathi ifighter nasemasimini uyakhona kucabanga ukuthi hayi ke ngithi imali yokuthenga impuphu kungcono ngilime sikhule sinjena nje siyakwati kusebenza noma ungangifaka kuphi ungibone ngimhloshana ngiyangena edzakeni ngigcoke emabhutsi ngumake lo lokunye nje lekangifundisa kona make ukuthi usebende ngale tandla takho njengalokhu bengishito kusemasimini ngiyangena ekuphekeni ngiyapheka lokunye la sifundise kona kukhuleka ukuthembela nje uNkulunkulu ngoma noma ngabe bekukubi kwani asho athi akhona ema shortcut njengalokhu ngisho nje ukuthi umsebenzi wakhe bekambeke edudane ke make la beka ngathini beka exposed ekwende intinfo letingasiko kahle nekwekuthi nje kube angasifida ngetinfo letikabe ekhaya ngoba bekadodana neligede yabona sekuchamukile lokushipha-shiphile lokunjani njani lokungaka bingendlela lengiyo but make bekasifundisa nje ukuthi azasho athi mina ngikhulele esontweni happy mothers day kibo bonke bomake nale makhaya siyacela phela lokuthandwa nkosi yami nalama-chocolate siyawemukela khona sitokhipha stress anisahlala sithwele ngoba sitimbokodo thank you
When you choose your adventures, you do so with an open heart and a desire for the unexpected. You embark on journeys to discover new worlds full of wonder. You choose a path to awaken your senses, to feel the rush of life overwhelm you, a world to make you look up and realize just how inspiring this life can be. You ask, and we give you the royal experience. Arrive and awaken your heart. Explore life in ways only thought possible in your dreams. There are but a few places on earth so special, so unique, and so spectacular, where it becomes a rite of passage for the ambitious travelers, the courageous souls, to all have the one and only royal experience. That day when you look deep into your heart and leap into an ancient world so very different from your own, where magic, beauty, and love are shared forever, then you will have a whole experience. There is just one place on earth where the people make you feel a part of their kingdom, where you just might volunteer to awaken spirits, enrich minds, and work alongside communities to build, motivate, and inspire. This is truly the royal experience. When you dream of a different world, beyond the ordinary, beyond time, discover just how far you go to expand your understanding of life's greatest mysteries. There's just one place on this planet with so much to offer. Now is the time for you to have the royal experience. Sehlelo lakho Mbukeli lithini libandla ngiyakwamukela Mbukeli sithanda kule msakazo wakho eSwatini TV sibonge kakhulu nje babukeli sibonile la make lo bekafakaza ngekuthi makwakhe kukhona la kufaka kuye kungichazile lokho ukuthi lamhla ungiloku la ngiko uze uyabekisa lapha ukuthi umsebenzi wetandla tandla diyasebenza adihlali ngiyafisa ukuthi bafundisi bami sike sharishe nje nathi ilokhana personal testimony esiveni semaswati ukuthi nje ngicale ngawe nje lapha mfundisi wami ngedi ukuthi na usitshela nje ngamakwakho ngiphi mhlambe info makwakho la kufundzisa yona wangayi understand back then but inyalo so yayibona lento ukuthi hayi nayo into beshiwo ngumakhe. Ngiyabonga makwami wangifundisa ukuthi itandla tami iyasebenza nanoma ngabe angifundzisa but itandla iyasebenza. Kwangisita kakhulu lokho ke because namuhla ngifundzile ngafundzela but still umsebenzi ngisangakawutholi but ngiyakhona ukukhula ngiphilise abantwana bami ngikhulise abantwana bami ngawona umsebenzi wetandla Ngosanda tandla even though ngisengakasebenzi so lengingakusho ukuthi na ungimake tandla takho adisebenze because uNkulunkulu ubusisa umsebenzi wetandla letendiwe ngumfati. So nangabe ungumfati ungahlali phasi uthi mhlawumbe angikhona ukukhulisa abantwana ngikhona ukunika abantwana lebakudzingako because angisebenzi akube khona lokwendako
kuningi longakwenta ngetandla lokunye ungahamba yokufundzela ukhona ukuthi because leli goli lethu kungiloko ukuthi sikhiphe abantwana lebafundzile nathi ngoba kufunza kwemntwana nami ngilapha nje because umntalo wami ukhonile kungifundzisa so ligoli lamnyalo kungiloko ukuthi bantwana abatfolele ngqono kakhulu kunalena mina lengayiniketwa ngumakwami so indlela lengiphusha ngayo ile golini yekokuthi I want to give my children the best so ngaba nje ukukhutsata kwekuthi tandla tamake adisebenze lokunye nangabe uyabona ukuthi kude ideology nayo ungesabi kusukuma kulomnyama kuyobuda wena wenda njani wenda ngani what is it that I can do nami kuze ngikhone ukuthi ngikhulise abantwana labakahle labatawukhula kahle bakhone kunakekeleka because kuleti khathi ukukhulisa abantwana kulukhuni ngoba tindvo setiphakeme kodwa khona lapho ke siyadlubulunzeka siphushe nase safuna imisebenzi itandla diyasebenza kuze nathi sikhone ukuthi abantu abethu bakhule kahle babe ngcono kunathi siyabonga kakhulu mfundisi wami siyathi ukuthi asikadalwa sikholwa lesinye isikhathi sidalwa nje siye basikhulisa bomake asiva lesinye isikhathi basibeketelela bashaya pheze sibuye kibo ngabe nje ngekukhumbula kwakho mfundisi ngabe ngiphi nje into yinye mhlambe make la correcta kiyo yakusita empilweni yakho noma na ku ministry nje Hey utsinza umbuto lolukhunyana kodwa ke ngikhumbula kahle lokuthi ekuseni lokwa beba ngimake sekasivusa wakhuluma emagama wathi buvila abubhadali nilala kuze kushayelanga utaba indvodza yabani ulala kushona elanga wena shothi bantu abakho bohlale bacela lamtini yo make ke beka vocal bekungumuntu nje libekakhuluma and neliswati bolithola nje ungaligathi amangala ukuthi khona umfana lengamkhulisa lakha alale lize lilanga liphume wangishiya neligama linye ke make wathi ngakubekisela mntwana kunalomnye beka limile ensimini yakhe makacetsa kulima sekavunile sekashisa tinhlanga makacetsa kutishisa letinhlanga weva kunuka ngathi kunenyama lakhathi kulensimi yakhe ithi ke lenzaba wathi makathi uyohlola lomnikati walensimi avukula la kulensimi wakhanza ukuthi la kulensimi bekunenkukhu lebe inemanjweli ichobosele lakhathi yasha lenkukhu yaba ngumlotha makathi uyayisusa lenkukhu kwaphuma kwemanjwedlana lokunqane la ngaphasi wathi ke make mfana ungamane kufe wena ngithi kuhlupheke bantu bakho angakhi umfana ngakho indvodza la kuwe ngifuna ukuthi ngoma ngabe simo sibhedza kwani banvana mabangahlupheki ukhona akuhubuke wena kungako nguvuse ekseni lenkukhu yathi ngamane kufe mine kunekuthi ngafa abantu aba ngakha umfana wakusasa kwahlala ke lakimi kungako ke lamuhla ngoma ngingathiwa angifise empilweni yami kubona umndeni wami bantu abami bahlupheka ngoba kuhlede emagama amake make wayidlala lento yahlala la kuhlede emagama amake angifuni ukuthi ube ungabi lutho kusasa ngikhulisa indvodza hayi umfana indvodza ngoba kunemehluko emkhathini wendvodza nemfana siyayichaza kalelanga mfundisi leyo idzinga nje topic yayo ukuthi siyichaze bomake inhle kakhulu intro leliyendako uyathi uyayumangale nje ubone make noma munyisa umntwana amshildele ukuthi ilanga lelingamtholi noma kuthiwa kunalitulo bathi ngamane kunethwe mine lokusho ukuthi vele kahle vele kuyi-calling kodwa la sesilapha nje kwi-testimony inceke yenkosi sifuna kwadi ukuthi ngibani lwakumadarisha ila ekholweni ukuze ukuthi na ugcine ukholwa shothi nje bomake basenkosini baba deposita ini futhi la kuwe ubonile nami bomake labanye badlala inzima lethide etikwempilo yami bangisita ukuthi ngifike la ngikhona khona bangisita ngani ngokuthi kube khona timvo lebadibonako kimi lengisengakadiboni mina and they supported me on that one cha ngevakala mfundisi siyakubonga lokho nabo futhi siyabahalalisela ukuthi bakhulise umuntu lofana nawe lamuhla labanye bobabe noma nje ngithi bobhudi
mfundisi abathulile abomakwabo Eish. abakholiswa ukubakhomba nje ke ukuthi ngekumakwami nangu ya Eish. mhlambe ngekuthi akafunzi mhlawumbe abondlela agcoka ngayo ngifuna kuva mfundisi ukuthi ngabe kubaleke kangakanani kuhonorisha makwakho nje public honorishe eni siseselapho mhlambe usasinika itestimony mfundisi ukuthi naku make mina la ngithandazela kiko lamhla ngihamba kiko uyathi ngithi ucela kuveta nje ingcengwana ngaba ngasikustoranyana okay lomnye labanye batali bahamba ke baya kutrip nemntwana wakhe nendvodza yakhe mabasahamba baya la kule trip emgwaqweni bathola ingoti mabathola lengoti lo mntwana bekana 6 years old okay waputshukaliso la kulengoti labayithola laphuma leliso lakhe okay lo mntali ngekubuka ukuthi umntwana nami mase kaphume liso batamhleka ngcono ngihambe ngesibhedlela ngekwende operation ngicela ukuthi manje basusele lamliso kuzena abe nelakhe yo okay by then lo mntwana bekanga understand ngoba emntwana nawati wathi khanza umntwana sesibhedlela anemehlo aphelele kanzi makwakho lahlekelwe liso ithi ke lenzaba mayilandzelela wasekukhuleni kwakhe lo mfana sekaqala kungena esikolweni bo high school lo make tata omhlola afuna kutata ulandza bo report lo mfana bekavele eminyango athi make ngicela ukuthi ungangeni esikolweni sami utangihlaza udeliso hawu wakhulu umfana vele bekangahambi namakwakhe edolobheni ngoba makambuka bekathi make wena unaliso yangihlaza wafika esigabeni umfana seka semsebentini wasebenta kahle angi-CEO makasi lo maka uyethu utawuvusela avele nje abhala incwadi atshele bo security ningamfaki make lo kanje utangihlaza makafika ekhaya lo mfana amtshele emehlweni unini athi make hayi ukuthi ngiyakunyanya udelisa utangihlaza kubangani bami bekangayati lenzaba ukuthi leliso lanalo ulithule kulo make okay lokwabe sekuyenteka ke lo make wabhala incwadi sekatawufa wathi ngiyathi ukuthi walile nekuthi ngiyite emshadweni wakho okay kodwa kunemagama lengifuna kwashiya ukuwe njengoba uyifunza lencwadi ubo wathi ukuthi mina ngisekho emhlabeni makayifunza umfana incwadi yathi incwadi ngalomnye umnyaka sathola ingoti yemoto bokhona walahlekelwa liso lakho mina ngize ngibe bede liso nje kungengothi ngathatha lami liso nganiketa wena lo make loya watshengisa sibinzi lesendlula dibits losho ukuthi nalamhla ngoba ngabe make wakho ubukeka angenalutho ngoba ngabe sothi bona ngathi sofunzile awuyoze ube ngcono kwendlula umntalo wakho nale certificate asisoze sakusebenzela maba umntalo wakho angajabula hlonipha umntalo wakho qala ngalo make kumniketa lenhlonipho uze konke kulunga asihlonipheni batali sibobhuti sibobabe nathi sibobabe batali bethu bomkethu ngoba babodali kubantu babethu asibahlonipha sibathanze asibabambise futhi benda umsebenzi lomkhulu etimpilweni tebantwana amen ngiyabonga kakhulu mfundisi babukele ekhaya ke ngiyakholwa ke ukuthi niyalandzelela kakhulu ikulenzaba lesikhuluma ngayo la nebantu labadzala ukuthi nje asibanakekele batali bethu ukuze batawushiya nayo legacy lesitawakwakhela kiyo nathi nasibuya ke etitolo babukeli siyabuka nje ukuthi how do we build i legacy now ukuthi phela nathi kusasa kukhulunywe ngalabatali abakhona lamuhla kukhulume isitukulane lesitako siyabuya ke babukeli hlala nathi lingahambi
The Eswatini TV Board of Directors, Management and Staff wish to extend our sincerest congratulations to His Majesty King Mswati III on this historic Ruby Jubilee of His Majesty's coronation. Eswatini TV is deeply honored to celebrate the momentous occasion of His Majesty's 40 years on the throne. As a broadcaster, we have had the distinct privilege of witnessing your reign and steadfast leadership through our lenses, capturing every milestone of progress for the nation. Through our broadcast, we have documented a transformation driven by your vision, from significant infrastructural development to the delivery of exceptional social services and the unwavering promotion of national unity. We honor your steadfast dedication to uplifting all eMaswati and your profound commitment to peace, stability, and the spirit of agape love. May your Majesty continue to lead with wisdom and grace. Bayete, wena waphakati. Sahlelo lakho mbukeli lithinde bandla sikhulumisa la indzaba lenkulu ilegacy of motherhood lapha make bengishido ukuthi nasibuya ke titolo siyawubuka ukuthi how do you build your legacy now lapha kunemuntu lomusha ekhaya lo sengisise mhlambe ngidobekisa nje sithi una 20 years uyesaba kuba ngimake kusasa mhlambe uqala umndeni wakhe naye mhlambe i-advice nje mfundisi longampha yona kwekuthi hayi sisi naku lokutakusita ukuthi ube ngimake kusasa lekungasitha umlaleli ngeke ukuthi angesabi ngeke kuba ngimake kusasa kungeke ukuthi number 1 kufuna ukuthi akusabeki njengoba ngichazile before kude la kusabeka khona mangabe unaNkulunkulu akusabeki kuba ngimake nangabona uNkulunkulu because nalo mntwana lokutawuthiwa ungimake ngaye umnikela uNkulunkulu. The only thing lekufanele ukuthi uyende ngilokuthi ukhone lokuthwala letinto letitawudzingeka wena kuze ukuthi ukhone ukukhulisa umntwana. For example, if I can make an example, ungafune kuba ngimake kanti uyadibona ukuthi usengakalungeli. Okay, lekusho ukuthi but nasekwentekile sekude lesingakugucula but singasho ukuthi plana. Yes sikhuluma ngala indzaba ye legacy ukuthi naye phela wefuna ukucala i legacy yakhe manje uyesaba lokucala le legacy kude lokusabekako kangakho kudzingeka lokuthi abe naletinvo kwekuthi ati lokuthi okay njengoba sengifuna kuba ngimake kaso ngitiphi letimvo lekufanele ukuthi ngitende la kulomfana kuze ukuthi la kulomfana kuphume ilegacy lekahle nasekugcineni. For example njengoba ngishido kufuna ukuthi abe ngumumfu lo make sure ukuthi so ulungele kwekuthi utawukhona umfana kumfundisa ngendlela lekahle akhone kumendisa konke lo mntwana kuze ukuthi kusasa kuphume umfana lo kahle kufuna ukuthi utilungiselele kude isidingo sekuthi ungasaba as long as utilungiselele utawukhona kuba ngimake lo kahle lona letinto letifanele. Ngosami ngiyabonga kakhulu mfundisi wami mfundisi mhlambe kubobabe bakhona emakhaya mhlambe bede bo Louis noma ke bo Eunice babo labangakhona kubasitha ngabe bangayibreaka kanjani le cycle ukuthi babe nje ngibo batali bekucala bekuthi bakhone kwakha ilineage le right le bibe naNkulunkulu ekhathi. Okay, kwekucala ngidawuveta lokuthi kuliciniso ukuthi kukhona labanye lokhanza ukuthi babafana sebaze bamathotha abagase ba experience abumnansi babo bekuba nabomama lengingacela kwekucala ukuthi asikhoneni loku overcome nayi ifiye lesinayo
ngivekuqala lokwesaba kwecala lomndeni ngoba sinye isikhathi uba nalokwesaba and number 2 asifikeni phela siboba sekutiqolela kwekuthi phela thina asikabi nesikhathi lesihle sekuba maybe nabomake okay then lokunye maybe lengingaphindze ngiku recite ukuthi kumcoka kakhulu ukuthi sente naku bakubita ngesilumbu ukuthi yi law of impartation law of impartation of which kuthi kona you cannot give what you don't have uyabona nje mangabe mina ngikhule ku family setup lokhanze ukuthi maybe kude babe kunalomake mase ngishada umuntu lokhule kumake nababe so ntathi kanza lo maka kwakami ngingakhoni kumthengela maybe lisweet ngoba angakuboni la ngikhule khona so ngasinye isikhathi our bringing up kuyacounter ukuthi siphila kanjani so ukhanza ukuthi sesikhula ke sibanivana siba madvodza la qhwalile lengingakusho mina as overcome our past experiences we can change and become a better person. Amen. Ngiyabonga kakhulu mfundisi wami ngiyacela ke make ukuthi mhlambe sibukele ukuthi angeke ube ngimake ungakabi mhlambe indodzakade ngabe ngikuphi nje lesireceiver kuNkulunkulu lesibosisi siva kuNkulunkulu Jehovah El Shaddai before sikhone ukuthi bese sikhona nathi kugive lokho lesesikutholekini lesireceiver kuNkulunkulu ngicabanga ukuthi kufanele ukuthi si make sure sibomake ukuthi sithola lesibusiso semshado anze kube sebobomake but nasekweni sithola sithi indodzakade kucala ucala labo udodzakadini kucala akubusise ke uNkulunkulu lo shothi yadigcina bese uNkulunkulu yakubusisa bese soyakhona ukungena emshadweni so ungakhona ke lapho kuba nemthana bese sowubitwa ngamake lokho kunciphisa lokuthe lapha ekuthenini kube bedele inkinga letiningi because inkinga letiningi udikhanza kusifika ngokuthi sijake lesigaba sekuba bomake singakathoni nasibusiso lezivela uNkulunkulu kucala lese ukuthi kufuna ukuthi uphole indvodza ungene emshadweni bese uba ngimake sisiyabonga kakhulu kubalekile ukuthi ungafundiseka usesendodzakade bese khani wendulela bese ubangimake bukele ekhaya ke ngiyakholwa ukuthi uyadivela la kubantu abadzala lenkholwa ukuthi nawe khona lokutholako ke mbukeli siyabuya ke sakhona ititolo asibuye ititolo ke babukeli sase siyayivala elendzaba elesikhulu sebuhlungini abakhohle ngitotonge letindvo temhlaba those that are in pain must forget all the problems ngoba kuthi answer la letindvo temhlaba because the things of the earth have got no answer la ikhona khona but the answer that we have ikulona losetule emazulwini is all morning nangishumayela nini ngisuke ngishumayela kwananami when I'm preaching here I'm preaching to myself I receive umoya longcwele I receive the Holy Spirit I declare ukuthi turn around is coming my way memetela ukuthi turn around is coming in my life akayithathe akahambe nayo Masikhuluma ngabomama sikhuluma ngabantu abastrong. Mangisemncane ngiyakhumbula wayesifundisa ngenhlonipho nokuya esontweni ku Sunday school sakhula kungemnandi kwakulukhuni konke esasikhulisa. Wasifukamela saze sabangaka. Nakuye ngithi happy makwami, happy Mother's Day. Kumbula khona maki. Nangichazela isitori sebabo wami wontana la ethi bakhona bomake bakhulu emhlabeni wangondla ngisukela semncane ngize ngibe ngaka nje
Benetha Babangisathi ngive phela maka sibongo sababu wakho ngilesi kuphela ungakulanga labo maki limnanzi kakhulu bomaki batimisere abantu ababo uyamangala maki nalahla mvana kulesikhathi samanje ukhathi ukuthi umvana mkhangithi asibhinini sebeshona phi labo maki babakhona kanzima hayi labanyalo ngasingathi happy Mother's Day ke ba kusasibo maki laba kanzima labo maki bakanzima ngiyebo mbamba ukuthi singabathiya happy Mother's Day sibadumise ukuthi mina nje ngaka nje inzaba maki kube awusimaki ngesikhathi maybe awu intabangela ungakuthi happy Mother's Day abaqhubeka kakhulu abo maki bayiphambili yathi inkosi mawukhuluma ngama kwami ngivisa buhlungu but ngiyakhuluma ngikhosi makwami wangifundisa sibantwana bakhuliswa njani makwami usikhulise tibongo tingafanani but kuma kwami ongeke ubone sisibongo sifanani makwami bekaseba kahulumende wabe siyayekela uthi ngisathi impahla bekasinakelela sonke ekhaya ngamunye boma ke bami lengibathaza ngenhlitiyo yami yonke cela ukuthi uNkulunkulu ukhona konke bekaNkulunkulu embili ngeke wende lutho uNkulunkulu angekho ngiyacela nibeke uNkulunkulu embili bese shame Nkosi yami bomake ngimphusela ilanga leluhle lelihambisana nasimakathe sesiyabonela ke bafundisi la bomake la lesipatholile bakhuluma ngaboma kwabo kuyatsinza nasenhlitweni siyajabula ke ukuthi nakukhona lesingakusho kubomake sisaphila thina ngiyafisa mfundisi ukuthi sifike mhlambe emaphethelweni aloluhlelo lethu kodwa sesiphetha nalivele eMaswati linabomake ngiyafisa lokuva nje ekini bafundisi ukuthi if bomake bangenda ini le live leMaswati lingabheka kuphi mfundisi wami Apostle ngiyabonga kakhulu ngingaba kuphathisa Nkosi yami kubomake uma bomake bangafika esigabeni lapho khona batethemba khona ngoba kunaletinvo letifika kubomake bese batibukela phasi ngicela wonke umfati timbokotho abatethembe labakhona khona dethembe ungumfati phinze futhi ungeva ngathi kukhona imvona longesokhona kuyenda kude umfati langede akwenda kungaba ibusiness kungaba semisebenzini nyalo sekude nelemsebenzi emadvodza wonke umsebenzi nyalo mawungimake songakhona kuwenda live leMaswati uma ngabe singakhona ukuthi sithathe bomake singababeke emuva singababuki njengebamvu labangaphasi kwethu thine sibobabe asesibathathe bomake sibabeke njengema young sticks ethu sibe bamvu lesingathi sibahambisa phambili ngoba konke la kunemfati khona kunempumelelo lebandleni nje mangabe ukhuluma uthi ngicela na iproject nayiyendeke thatha lamadvodza wabeke emuva bese uthatha labo make bayala they are able to interpret the vision and to act upon that vision. Amen. So abasukube bomake eSwatini live laseSwatini lingagijima ithi ingwenya masithini nkwe asibekeni bafati bayiphambili bathi nkwe. Amen. Ngiyacela nawe bake uthi wengete kulokushiwo ngibabe kwekuthi nabangenda ini bomake sive seMaswati singenda singafika kuphi ngicabanga ukuthi bomake nabangasukuma kube bedele singakwendi like sikwende konke singabi neke ukuthi siyakhetha ukuthi mina ngeke sengikwende lokhu ngoba ngibona ukuthi ngingiloku mina ngeke sengikwende lokhu sisukumeni sonke sibomake sendeni konke sale sendela ukuthi le level manje lizame ukuphakama sikhone kuphila sikhulise abantwana bethu nekokuthi sisupportane lokwenda imvodi iphakame kakhulu nasibomake sisodwa ngilokubambisana kunganyathelwana nangabe uyabona ukuthi kukhona lokuvulile lokwendile bita phela lo matiko noma lo lombona ukuthi angakusebenzela utophakama konke umuntu asitakala sisupportane sisitane ngenhlitiyo elithando. Ngicela uvalelise maka emakhaya. Sengivalelisa nje ngaba ngikukhuthata ukuthi akukhathalekile ukuthi ungimake namuhla ukhulisa abantwana mhlawumbe wena awuzange soube naye emake noma mhlawumbe makwakho wena wakulahla ngidothi nje ngicela manje sale wendela nangumfana lo sembi kwakho manje ukhohle ngako konke ucole ngako konke sale wendela lo mfana lambe kwakho ukuthi naye ube netitukulwane letikahle letingcono futhi. Amen. Ngicela uvalelise mfundisi wami. Asibonge kakhulu babukeli kube kanti bomake nibambe siyanihalalisela akaqhubeke uNkulunkulu abenani. Amen.
babukele emakhaya thathe lethuba nami ngibonge kakhulu abantu abadzala kuSihlonipha kumsakado ukuthi bebangeta nje lamuhla sito celebrate langa labomake nakini bomake emakhaya sithi nje uNkulunkulu ukhona uNkulunkulu uyanibona siyani celebrate lamuhla nje sithi happy Mother's Day uNkulunkulu akaniphathe nonke nisale kahle etinsukwini tonke tekuphila kwami ingabe ngahlala njani ngambonga umuntu lofana nawe ngako ke make ngiyajibuta ukuthi mina ngamkhohlwa njani umuntu lofana nawe ngoba phela ngikhumbula ngisesemncane ngikhala ngelisapho bongikhulisa ungibambe uthi thula mfana wami konke kutawulunga ngikhumbula ngalelinye ilanga bangishayile bafana yeyi wangitshela wathi thula mkhululi konke kutawulunga ngako etinsukwini tonke tekuphila kwami ngamkhohlwa njani umuntu lofana nawe make lapho khona bengigula ungikhanyisela likhandlela lelimhlophe ungitshele ukuthi konke kutawulunga angicubeke ngikhuleke kuye lo mdali wabodali ngoba nguye umdali wabodali lo mdali nguye lo wasidala ngako wathi konke ngathi uze usho nekusho uthi khula ntodzana ube mdala ngiyafisa ngalelinye langa simo sala ekhaya ushintshe ngoba mina ngisele nawe kude lo munye lenginayo ntodzana ngako umkhululo kwazi ukukhulula abantu bathi abaziyo ngomkhululi kodwa ngomkhululi bani the poets yabona